Kecengsi kardom kadu kawe karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame lapen dia ika atumi a video la bangke nili Meri Bharat Meri Pehchaan po akada puthaksi kethan ponji pulo lapen nili hola sohot la keceng ko la bangke nili than pachini poniglo la so puthaksi pininali tompana than pachini ponigji pusi sitame la video la bangke panisi la voter ID mate voter list Kosonsi ka download nang jima po la so video bang dodon ko Dodon ko kathi bang la pulo ni lista me hol an manchilang le dalo totally complete lo setin lo la editing hot amasi ni lista me a video explore that mase upload ek delo la pen uploaded pen a fista me ni video bang a chilang nam de ba check dam de la pen api ni comment theglong lai not bahini views afan chosi video kaslam la ke atumi a video le pusi comment long sta me ni thek dam long lo aman ni chilang dam lo video abang la pen ahok ta ahok lo hala voter list Kosonsi ka download nang jima pula so video se hodak bangke dodon kok lo lasi nili theglong lok mase video stame nili delete le delo mase private be kok lo lasi pini nali tuma phan atumi video la Meri Bharat Meri Pehchaan po akada puthak se pini hokper la so video lo nali tum hanang than bechini ponik po nali tum la so YouTube channel la long jong sin nang ka homri milang puta ka chingon pe nali tum subscribe ngon apen video is nalitum share ponigo tangke non patiek pen atumi nilin pabeng hoy ba nili hola editing long chok chide aputhak sipini la so video lang la Meri Pehchaan Meri Bharat Meri Pehchaan la so kada puthak nalitum phan nang than pachini ponik po tangke non patiek pen Mera Bharat Mera Pehchaan labang so card alli Kopisi Longji ma la pen labang so card semar bate apply lo pulote Kopi Aphan si kimejima la so puthak lang polona lapen kecengsi nang litum dapen kachini nang jila takenang sotlok Meri Pehchaan labang so akad labang ke Kopi Aphan ma la so puthak lang polona non hejong government of India hin pen national single sign on mate short form pen NSSO labang so platform alang litum launch poniglo bate paklang poniglo lapen labang so card labang ke kadu kavela Indian citizen atum fansi ke people lo citizens polotangte la non normal amun ba madu la public tuman te apply melo labang so card lapen la so card labang ke one digital identity to access multiple central state and local government service through a single login labang so card jong sinali tum dolo polotangte central website long puno state website ba local government service laya website long stami nalitum labang so card dong si dolo pulte nalitum batai si login pen nalitum lahai central website puno example apan lo central website ba state website matela government website along jong si non normally nilitum jong si kopini asai apan isi a website long jong si dam lo pulte hodak kicing si registration nengji registration date pen na PC ilitum login nengji login date pen na PC kopi asai si claim ma halo so sai a process claim iji stame non nang litum labang so Mera Bharat Mera Pehchaan akad jong si nalitum dolo plotangte labang ke nalitum non bangke directly nalitum jat a website long government a website lo plote nalitum hodak bangke registration nang nelo nalitum direct labang so card long doji login ID lapen password doji la so password lapen login ID ngani tum ber pen stame direct login fit melo jela so pan lo lapen benefit kopi piale si labang so card jong si dolop te dak ke long chimal lapen nani tum dak pen ke chini nang jikenang so lo single digital identity one login ID for multiple government portal and scheme lapen labang so card labang ke single digital identity lo mate nalitum nili amo puasono ajat nalitum la government portal punon example siwa situ non pena son thak government website pena andula SBM scheme la pen fishery scheme dol high scheme no stame kiching silabang ke registration nang ko tis tame non bang ke holai long registration anelo nalitum jong si la batai si Mera Pehchaan Mera Bharat Mera Pehchaan labang so portal lo nalitum login date pen ident nalitum login password la pen ID longji la so ID pe nalitum lahaya portal long anta directly nalitum login fit melo lapen time saving lapen apor padam de pin pen lo no need to create separate accounts for each service la se
nalitum ajara website la government website long download pulte nalitum hodak apor padam de pin pen direct login fit fancy la so account la bangke customer lo la pen la son du ulang da paperless and seamless apply for scheme and service online without repeated documents upload la pen ako son alam labang so card jong nalitum registration egalo la pen cards tami dolo plotangte nalitum ajad scheme long tami re documents ka upload nang ji labang ke upload nang nilo la so card long puse angton details tami long iklapo la son aadhar card punon voter ID punon la pen pan card punon la so card along si do typo la pen secure and authentication mate linked with DigiLocker e-Parman Arjan Parichai la pen daksta secure po nalitum secure polote maduta la so nalitum documents chong huon elo ba yusun elo secure labang duet po access for anywhere works on both mobile and desktop la pen labang so ID labang ke mobile long pen le login ta choglo nalitum la desktop computer long le use ta choglo la pen integrated service cover central state scheme direct service e-governance portal la pen jos nalitum kopini scheme la state scheme central scheme lason PM Kisan la jong si apply ji pulut nalitum direct damo portal lo nalitum login non la pen oda nalitum apply job lot already nalitum la form hai hui bang fill up nang nilo automatic pen chi fill up det po pen labang so account labang ke non ako dak bang ke free of cost si dak ke pipon la kiron pon la pen free of cost no charge for registration or uses la si nalitum jong si apply ji pulote nalitum mina mobile pen apply pon ikme la pen ke apply process taminili next video long nalitum manang 1 pi ko mate nili penap video long nang 1 pi ko nalitum comment along talk pen than pachini kon la so account kas ke apply process and a video nang ji punalitum comment box long pachini ngon nili Kosonsi ke apply nang ji mal so puthas tame video semar pon nalitum manang 1 pi thu ikpo la pen la da ke talk pen tame nili na thandon po how to apply register Kosonsi ke apply ji la pen registration ji ma dak official website na litum Google Chrome long download le theklong ji meripehchaan.gov.in labang sa website long damlang po number 2 labang ke click on sign up mate register for new user pulason ke tok duji na litum la sign up ba register podim na litum ber nang po lapen adak na litum la number 3 bang putho thek thulong la choose authentication method na litum DigiLocker pen ma e-Parman pen ma mate जन परिचय लाई लोंग पे तो नानी तुम लॉगिन पहुंचे दा ऑटोमेटिक डिजिलॉकर से नॉन मलम का यूज कियो असनाली तुम डिजिलॉकर ऑप्शन नाली तुम चोंगवाई गन लपेन ओदा नाली तुम डिजिलॉकर लोंग के दो आधार नंबर लपेन मोबाइल नंबर तमे नाली तुम ला आधार पेन किलिंग मोबाइल नंबर नांग पो लपेन पैन कार्ड लपेन द ईमेल एड्रेस फोटो लाई नाली तुम दा पी थाई ना पो लपेन verify view OTP send po OTP nali tum la email mate mobile number along OTP damchi halo so OTP ba nali tum ber na po la pen OTP ber de pen phi putho nali tum create your NSSO ID and password la pen nali tum da ID pen password abang ke nali tum long po nik po la pen login and access service la pen nali tum login on la pen service la bang ke nali tum use long po la pen nali tum मेरी पहचान नाले तुम लास्ट मोबाइल ऐप तदो तुम गूगल प्ले स्टोर लों दापन डाउनलोड पन एक मेलो लपेन डॉक्यूमेंट्स के नांग जिया सोन लबांग के आधार कार्ड लबांग के मैनोटेरी लो के नांग सोलो लपेन आधार कार्ड पेन किलिंग मोबाइल नंबर लता कि दो नांग जी के नांग सोलो ईमेल आईडी लता नाले तुम की पिदो नांग जी के नांग सोलो लपेन पैन कार्ड तमे नांग जी लपेन पासपोर्ट साइज फोटो डिजिटल अपलोड नांग पो जो लालोते चौक एगलो डॉक्यूमेंट्स अमुखा लबांग के लपेन फ्यूचर में डिटेल्स पोर्टल में लबांग के मेरी पहचान लपेन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंद में लॉन्च वन इग्नो लपेन प्रपोज लबांग के सिंगल लॉगिन फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विस मते बताई सी पेन नाले तुम लॉगिन होते लांग तो नाले तुम अजत सर्विस तमे डाक पेन लॉन्ग पन लापो नाले तुम जोंग सी पीएम किसान अप्लाई जी SBM toilet apply ji pulte ang ton nani tum dapen long pon iglapo lapen key benefits lapen time saving secure lapen integrated service mate key benefit ali labang ke lason time saving pulte apor padam depin pen lapen secure pulotang te labang ke maduta chonghun elo lapen
la sonno la pen course la bang ke free lo documents required mate required ke nang ji Aadhaar card nang po, mobile number, email ID, PAN card optional. Kami nang ko kathek la pen photo nani tum upload nang po website la bangke nani tum live screen long thek pon long ikji la so dim nani tum dam lo long dam ik po la pen official dak helpline number ta do 1800 la pen 1115 la so a number dong call pen stame nani tum details salam arju pon ik melo asno la so video long banali tum han kosonsi ke apply neng jima ala so details manili na than dak tok pen than pachini pon iglo la pen next la bangke nili nalitung apan Kosonsi na bang so website long dam pen registration ng jima pen ko PPS si ka fill up ng jima high details a video nang one pic po jong sinalitum nang ji pulo tangte pen comment box lo nalitum ki tok ten ne pen tok igon nang ji pu tok igon nili nang one pic thoi ko si pinia video long nalitum nang ke tham pon la bang kela anchot lo la si do mi thak mi kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kela ara do an fast tami nilin pen kardom